Baqapi ba ntho e bitswang kgoeletso ya ho pholosa Lesotho. Re babedi kajeno jwalo ka ha ke hlalositse. Empa ha re feletse re bararo. Re na le motho ya bitswang a fedile Mompedi Sekgamane ya siyo ka rona ka mona ka mabakeng ana a makannete. Re boetse re na le ntate ya bitswang Tsholo Kabane. Ya fala ka mo gopola ka motho wa ne wa batjha ba bao ba mona. Le yena o teng ha ka tshwantse mo hloka e ne ntse re tswetsana le yona. Ya taba ena e kopanya ke selo sa phomela sa mo matimeng sa setjhaba. Selo se sa phomela sa mo matimeng sa setjhaba se ama mahlakore ohle mekgahlelo yohle ya setjhaba. Batjha maqheku eng kaofela maqheku a mang ke a kgolwa le ona tjena ka nako ha o sekgole letsatsing lena ba bang ba tseba ntse bona ba ka kgoneng mme o hlakile hore ha di-system tsa tsamaiso fela di se predictable, then there's a problem. Whatever, we have only two people in Yahweh who have qualified for the Olympics. So there is now we have the official method. We know that. Just for the PDA. They are worried. They are worried. In the medium term, in the short term, but something has to be done in this country. Something has to be done. Morales is just general. Here is the palace. Here is the palace. The Chichana but you can see how long has it taken us to build that palace. Initially, it was 40 million. Initially, it was 40 million. It was 100 million. 200. Listen to that. And that is exactly where we are. No! Enough somewhere has to be enough. Enough somewhere has to be enough.